Tinapalabas, kinuyog ni Manayon ni Gab, iti ipapan na iti saguday. Ket napanda kada tamar, iti ayan titanem, day di bakit damay. Agingga anapanda sinarungkaran dalakay aron. Ket iti kadada iti dayta lugar. Nalagip ni Gunday, tinapalabas, adita lugar, tidimakalan ni Tamar. Nagtuloy met, ti kinadagket dahidon ken kuligo. Ket isagsagutan ni kuligo, iti karni ti alingo, anapanday nanupan. Banag, apakasurunan unay ni Akliw. Kabayatan na, ijay sinamar, iti panagsarsarita dalinaya ken siyampak. Naibaga ni Linaya ti atap na, amay sanihidon, anang saneb ken ni Gab, iti panagawid na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Nihidon ti atapag anang sanab kanigam. Anya? Amang ano kaya't naadakas ti mapasamak kanigam. Tapno awanan ti kainagaw na iti atensyon ni Tamar. Kasta ti atap ko, siyampak. Kastagayam ti atap mo. Ngem, adda posibilidad na kasta. Gapotay di pailaan. Sabalin tinadlaw ko nga ugali ni Hidon. Nupod no ti atap ko. Saan laangan nga agbidot day tahidon. Tatalaga siyak ti makalaban na. Linaya, Manun at agasaguday aman nakigubat ti nangaramatak iti igam ko. Kat nalabit nga dapay natay kadakwada ang nakalaban ko. Kat naagbidot ni Hidon. Agur-uray kan kwa na ti igam ko. Linaya, Saan ko pinadakkel ni Gab? Tapno dangran laeng ni Hidon. Nasaya at atao ni Gab. Isu nga awan ti karbengan ni Hidon amang dangran kan kwa na. ala, panagnakan tayo pa'y nga umuna. Nupod no ti atap mo, Linaya. Sige, maturog takid din. Tani, rabi iuna yun. At ti inumom at siya nanasingban. Ay, agyaman na, Gunday. Ay, Gunday. Kumusta mo ti panang ituray mo dito isaguday? Nasaya at matnana, awan mat ti parikot. Wen mo't kit day. Kasta ti makita kan mapaliw ko. Kat, kumusta dagiti taltal kem kadagiti pamastra kan ti saguday? Awan ti parikot nana, mapagtalkan damat. Nasaya at no kasta. Dagiti man nakigubat. Kumusta damutan? Ore awan ti pagpagadan ti saguday. Agtultuloy latta ti panaginsayo da, nana. Tinungpal ko ti balakad mo kanyak. Nasaya at agan-anad kalatta, Gunday, balasang ko. Tauray ko na anasaya at amin kan kadagiti kalanglangan mo. Ngam saan mo nga ipaay ti amin apa nagtalek mo. Nana? Tadi mo ammo nga amangan no addamot kit diti kalaat amang kagat ken ka. Anya? Nangro na pay, taadda agsaksakit tinakam na ken ka. Sino, nana? Ni kulig o. Nasakit tinakam na aging gaita. Gapo, tasika tinagbalin a Pangulo. Nana? Iso nga aganad kalata, Gunday. Saan ka nga agtaltalek, unay? Umanugot ka dito yung bagak, Pangulo Gunday? Sige, awan parikot iti dayta. Dayta laeng takay kayat ko no tumulong kalatan kadagiti dadakkel mo iti umayo. Tumulong ak lata kadakwada. Ngam, kayat ko lata taagpaay, dito'y balay Pangulo. Iti kasta, makasubadak mo't iti panang papaadal mo kanyak, Pangulo Gunday. O sige, adakan ka dayta. Agyaman ak, Pangulo. Tumulong ak ngagdalos kan agluto. At ito'y tinom mo makape,
Pangulo Gunday. Agkape-kapay. Ha? Nangyag ka iti kapek? Rama naman, Pangulo. Numayat mo't lang titimplak. Mhm. Apag iso, naalalam ti templak. Agyaman nak. Agyaman akmet, no magustuam, Pangulo. Sige nga, Rod. Tainak tumulong iji kusina. Ado ti uugasan iji a plato. Tulungak ni manang uway. Ala, makaamo ka hidon. O sige, inkalat taagugas iti plato. Apa yan hidon? Ah? Si kamot kan ti agin innaw iti plato diti kusina. Apay, dakes aya. Anya ti masapol mo, tay may ka dito'y kusina. Kayat ko ti mangan iti innapoy. Kat agsida ako maiti prito nga ikan. Nga adda kamatis na. Kasta ka di. Alang nga, Rod. Agluto ak para kan ka. Anya? Wen. Agluto ak para kan ka. Saanan? Siya kung tagluto. Agtugaw ka lat taditan, tapag serbian ka. Huh? Ngamin, anak na ka ti Pangulo ti Saguday. Nga, Rod, rumbeng apag serbian ka. Gab, kayat ka man na napalagipan. Ante, Dobliam ti agan annad no adda ka iti kabisera. Naskan asaan ka nga agpakpakarabii. Ken, rumbeng anasipot ka kanayon. ante, Amangan no laat nga damang libat kan ka iti dalan mo. Amo ka kabaalam a depensaan ti bagim. Gaputan na laing kan iti panakilaban. wen, ante. Alang rod, ingka gisaganan, ta itulod na ka ni Siyampak aging ga iti kabisera. Saanan, ante? Kabalak ti bagik. Adamot lagatangan na iti kabisera. Isong agkuyog kayon. Kat itulod na ka, aging ga iti dagos mo. Sige, agan-anad ka kanayon, anak. Wen, ama. Laglagi pong tibilin ko kan ka, Gab. Jak malipatan, ante. Ala, apok. Agan-anad ka. Umayak sa laengan. Tapnodakad ka duwam ijay kabisera. Saanan, apong? Kasanon dagiti mulam, nagyan ka ije kabisera. Un nga agpaisuan niya. Awan ti pagdanagan nyo kanyak. Gapota kabalak asalakniban ti bagik. Ikarik kada kayo, ngawan ti dakas ang mapasamak kanyak. Wen, anak ko. Agtalag kami iti kabailam. Kat palagipan kalata. Agan-anad ka kanayon. Naimbag nga agsapam, Gab. Kastamet, Raquel. Naimbag ngagsapam. Kumusta ti panagawid mo? Nasayat, met? Gab, mabalin ka diti sumurot ijay lugaryo, iti sumaruno a panagawid mo? Ha? Kayat ko makita ti lugaryo a sinamar. O sige, apay kid dinasaan. Isurot kanto. Agyaman nak, Gab. Nakita mo ka di Raquel kan, Gab. Nagkuyog namanan. Awan parikot iti dayta hidon. Ngamin, pagayam tamutan ni Raquel. Kaano pa yan nagbali na pagayam tayo ni Raquel? Pagayam tayo ni Raquel, hidon. Iso ati mon ikan iti kaipapanan ti panagkuykuyog da. Kas ka data. Saan ka di akanayon ta ngagkuyog? Ngam awan mo ti sabali a kaipapanan ti panagkuyog ta. Saan ka di? Ha? Kastamot lang dagab kan Raquel. Awan ti sabali a kaipapanan ti panagkuyog da. Agpanginak pa dito'y paraangan. Sa nabali, nalpas ko amin na narumbang aramidak. Madamdaman ngayon nakmaturog. Ha? Asino dagi jay? Anya ter aramidan day jay? Kat rabiin. Asino ka? Anya ter aramidam dita? Ha? Timarayan. Asino day jay? Apay ang nagtaray apaman ang nakita na ka. Dajay! Asikyan tayo! Oh, lalaki ti umasidig dito yan ko. Agsagana ka. Anya ti may paay ko kada kayo? Sige ka katwa! Bugbugan tayo! Bugbugan tayo! Sige! Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagsublibay? Anya? Ni, asino dagita atat tao akayat na timang bugbugkan ka? Diyan ka mo.
Nalabit nga dagiti istambay ti kalsada. Gab, amangan mat na subyanda ka iti dagos mo. Amangan na surkanda ka. Ha? Amangan no anya ti aramidan dakan ka. Saan da basta makastrak iti dagos ko, Raquel? Gaputan nalagda ti trangka dagiti tawakan ridaw. Nalagda balay ti pagababangak. Nasaya at no kasta. Saan kan arumrumar iti rabi eh. Tamangan no maisagmak ka. Wen, Raquel, kasta ti aramidak. Ala, amay kan. Umunagtan iti klase ta. O sige, intang arudan. Tani, dandanin ti oras ti klase ta. Tige, Gab, agmeryendata. Siya kung ti agbayad iti meryendata. Ngamin, nagdawatakin ni mami iti pagmeryendata. Kat nang tadmat. Agyaman nak, Raquel. Imo na kayo gayam dito kantin. Ah, makitugawa ko na. Sige lang, Tamar. Oh, adda meryendami. Ibingayan dakan. Agyaman na. Ah, ni Hidon, Tamar. Apa adi mo kadwa? Saan na nga amo nga inmayak dito kantin? Alakit din. Agmeryenda tayon. Aduday ta meryenda. Umanay kada tayo atanlo. Ah, ungayam, Gab. Inton Sabado, kayat ko ti sumurot kan ka ijay lugaryo. Ha? Kayat ko makita ti sinamar. Mabalin ka di nga umayak. Sige, awan parikot. Isurot kan to iti panagawid ko. Sumurot ka ijay sinamar, Raquel? Wan, Ah, o sige. Umayak tulangan ijay sinamar, Gab. Sige. Urayan dahan to, Tamar. Onya, nabutbutang yun ni Gab. Saan? Da kami ti binutbutang na. Nagsakit pa lang ti kinugtaran na kanyak. Oresak. Anya? Diyak kayatan ni Don. Nalaing matgayam ni Gab ako mugtar. Ang mga nukugtaran na titangag ko kat may sinatulok. Narikatan. Oresak mat. Diyak kayatan. No kayat mo. Sikalangan ti mga ramid iti kayat mo mapasamak. Basta siya. Diyak kayatan. Oray no tangdanan kayo? Ore pay. Mabutang akon. Narikatan. Diyak mabak ni Gab. At ayo analalaing itilaban kami ti siyak. Sige. Panawandakan dito'y dagos mo. Kamin. Sige, ang kayong arudan. Takrot kayo. Sa bagay. Umdas mo tundag dyan na pasamak. Tapno agpanunot ni Gab. Pakaragsakak no mariribukan unay. Gapo iti mapaspasamak kinkwana. Ala, intan hidon. Kayat ko ang masapat ang makasangpat ijay sa guday ita. Apay nga gapura ka. Kayat ko ti makaina na adagos. Alang rod. Mapantan. Ngam awan ka diti katangom diti kabisera. Sakbay nga agpasaguday ta. Awan. Alang rod. Intan. Inaklalaan dagiti kabalyota. Amo ka di dagiti dadakkel mo asimurot ka dito'y sinamar, Raquel? wan, auntie. Kat, pinalubusan da ka? Wan, auntie. Nagtalagdakin ni Gab. Inyam amok idinigab kadakwada. Kat magustuhan dati ugali na. Agkaadalan kayo ka di ka ni Gab? Wan, auntie. Kan agpagayam kami matan. Kasta ka di? Kinid daw ko kan kwa na sumurutak dito'y sinamar. Tapno mapasyar ko. Ah, sige. Awan parikot dita. Ala, dito'y kan balay amaturog. Adamay sa sila dito'y. Kat ijay ti pagturugan. Agyamanak, auntie. Ngam, sakbay na, Raquel. Kayat ko pa'y tiagdamag kan ka. Kayat ko nga ibagamlat ta kanyak, dagiti ammo. Wan, auntie. Apay ngamin asaan asika mismo timang bugbog ka ni Gab. Hidon. Apay anang ibaon ka pa'y lang iti sa bali. Maamakak, Pangulo. Ang mga numaduktalan na siya. Kit ipulong na ni Pangulo Gunday. Anya? Apay, panang bugbog la ka di taramidam kan kuana? Ha? Kasayatan launay, nugudasamon. Pangulo? Tayta ti kasayaatan nga aramidam idon. Urayam iti dalan na, kat gudasam adagos. Ha? Apay,
Maduktalan da ka di asi ka tinanggudas kan ko ano bilang. Kwa, Pangulo. Sa anak ang mabuting ang mga ramid iti dayta. Nga mabuting nga amangan no maduktalan ni Pangulo Gunday. Kat madaksana. Saan ba't analaka dayta nga ramidak, Pangulo? O sige, makamu ka nga ro didon. Basta tinapatig. Aramidem ti amin akabailam, tapno agtalagkan ka ni Gunday. Dayta ti kapatgan. Wen, Pangulo. Ala, agawid kan tarabin. Ituloy tanto man ang ti agsarsarita inton bigat. Wen, Pangulo. Nakasaritak ni Raquel iti rabii, Gab. Kat ado dagiti namuak ken kuana. Ante, Pudno ti atap ko. Agpagad ka. awan pagdanagam kanyak ante. Gapo ta kabalak asalak ni Iban ti bagik. Amok dayta. Ngam madanaga naklata. Dagiti naudi alalaki amang bugbog kumakanyak. Sandak aki nabaalan. Nagbuteng dakit di kanyak. Gab, Sipo dadak iti elementarya. Insuro na kon. No kasano ti sumango iti kalaban. Anti linaya. Isu akabalak asalak ni Iban ti bagik. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, di yuliwayan na denggen, di tuloy, di nobela tayo ang napaulwan. Kalaleng!